mikir masak. Ya, alhamdulillah tinggal di Indonesia tapi jadi bisa ngelakuin jadi ibu rumah tangga. 50.000 ke pasar. Lau kayak beli cina beli rumah genap puluh. Ada nasinya enggak? Terus mah gak bawa nasinya ke gue. Garis mau ke warung beli sabun mau nyuci. Ya Berna, itu bawa bingkisan apaan banyak banget? Hei, Itu buktinya THR buat gue bukan buat lo, bukan buat siapa-siapa. Itu udah ada saksinya. Hah? salah beli aku mah. Waalaikumsalam. Oh, kebo. Sudah. Mau apa? Ih, aneh. Coba lari pagi capek banget jadinya. Haus. Ampun, ini kalak saja deh. Lagi di pepelakan. Alay kene apa awalnya? Kita diilik besing diharakanan hama. Ayo orang ilik. Ya jokot kuat napuk ngomong ku aing tara diilik tegal teh aing ku pangoredana kos kieu mah kudu ngulikeun aing nang aki-aki ka mana matu teu kadu galega pisan pan ieu mah tuh da Aduh nyari cangkeng geuning angga dak aing mah geuning sok jaba-jaba karasa Obakena Nih, kenaon? Nih. Kenaon? pangarorowas Ih, maksudnya tadi. Bang aing eneng Ditanya teh cicing wae. Tadi nanya beberapa kali. Nih ampun aing sugan teh eneng anak sapi aing kamari disuruh dulu ke eneng kuat nyari hulu sada ka mana kokom Burung suka tadi ini orang disebut eneng. Itu rek di papelakan, geus lila tarang di ka ieu ka Tegal. naon si arek nyidar ka Tegal teh hidang sama wah anu mole ieu kokom paeng teh jaan sama dongeng Ih, dasar ini aing ngomong jeung anu budak teh, batur ngomong ka kaler, dijawab ka kidul. Geus hare jeung anu budak mah, geus urang ka dieu heula kitu kokom mah paeng teh jaan teh malah gagarendeng teh hidang iraha meureun ieu mah anggeus nage pangariman dan kieu mah iraha meureun Deh, gening baruahan papelakan teh. Lumayan, ieu mah ieu. Tah. Orang jual ganti. Kan ayeuna mah jualan sayuran orang teh nya. Urang teh kudu balanja. Di kebon ge loba geuning ieu eta. Naon deui? Oh, ita bayem. Ai kan ai balanja mah. Tenon teh udah make modal kan aing ngalaan di dia mah udah make modal jadi modal orang nambahan karena cek batur teh cenah eta dikokem ku aralus dijualana menang balanja di mana padahal menang ngalaan.
Araya aneh teh tiu teh geuningan neng. Mama di teh mau bedog. Mama bedog mama ngana tiu meureun neng nyambol godog. Balik deui apanya mau bedog. Tapi sahur Eta alhamdulillah eta arayan eta gara rendut. Duh. Heuh eta neng Orang alaan ke atuh ai sukan Eta neng galaleun deh neng. Me dijual ge atuh loba neng, lumayan. Neng kurang ngalah neng sukan neng. Ih. Emang ngocomang we sorangan. Gini si Imas nama Allah. Ih, keblek budak teh ka mana? Sok gadek sok menderikeun sorangan. Imas. Mana sih? Ini nanti atuh nyamperkeun aing. Buru neng. Buru Imas Orang mah pecak engke balik neng. Mana sih? Ani rawas neng. Imas ngalah cimut mah. Ngalah simut neng. Mana simutna? Lupa. Sinalo udah ngalah simut ke orang goreng neng. Goreng. Nggak ada Imas. Ulah geus beurang. Kurang ngalah turubok wae nya. Tubuk. Neng beuki kan neng? Beuki mah. Hayang dikumahakeun neng. Jangan bolu. Bolu turubok. Eta mah enco neng. Enco. Dikumahakeun deui turubuk pan loba. Goreng. Digoreng pakai tarigu. Mantep banget eta turubuk pakai tarigu neng. Loba Iya mah. kan neng? Imas bisa ngalah mak. Mak bisa tuh mak tuh. Ih, mak, embung. Oh benaun mak, iya. Itu mah embung, Imas mah embung. Ih, aneh budak teh. Turubuk hayang dijieun bolu. Digoreng pakai tarigu. Sakayanya we anak aing teh. Si Donto. Alhamdulillah ya gadis. Udah lama kan kita jarang ke ladang. Kita biasanya ke sawah mulu. Ladang mah jarang dilihat, jarang dikoret, jarang dibersihin. Meni capek. Ya nenek sayang, itu pohon cabai pada kering. Nenek ke sawah mulu, sini nggak pernah, baru sekarang. Iya nenek lupa. Capek ya. Nih nenek bawa makanan sama minuman. Minum dulu. Nenek nggak bawa nasi. Nenek teh lupa. Gadis bukan ngingetin. Udah ini aja yang ada. Gini nenek kalau makan nasi sama sambal enak pasti nek. Ya pastinya enak dong. Ya gimana orang lupa ntar kalau pulang ya. Kalau pulang mah beda lagi tuh rasanya nek. Udah nggak apa-apa yang penting makan. Tapi nenek jadi berpikir. Itu cabai jadi kering. Iya jadi nggak jadi duit. Coba kalau sering kesini nek, pasti tiap hari dapat duit. Dijual itu cabai. Nenek sih ke sawah mulu. Ya kan nenek mah udah tua meren. Gampang lupa. Gadis atuh yang muda kali-kali ingetin nenek. Tapi kan yang punya ladang nggak nenek aja banyak no. Pasti si Ijot ke lupa dia. Apalagi si Ijot mah. Dukun dia mah sibuknya di situ mulu. Ih nenek, mana gadis tahu. Terakhir kan ke ladang kita pas ngambil jagung itu nek udah lama, pas tahun baru, ya kan? Baru kesini lagi. Pantesan cabenya pada kering. Ya sekarang mah gimana atuh? Kakek kan sudah nggak ada. Nggak kayak dulu. Kalau kakek masih ada mah kakek yang ngurusin. Sekarang tinggal nenek. Bisa apa tuh nenek? Tenaga udah nggak ada.
Berarti dulu nenek suka berdua sama kakek ya Nek? Iya, suka. Jadi kakek yang nyangkul, nenek yang ngasih makan gitu Nek. Iya, Berarti nenek kayak Nyi Iteng waktu dulu ya. iya, suka suap-suapan sama kakekmu. Oh iya Nek. Tapi nenek sekarang bukan kayak Nyi Iteng lagi. Kayak malampir. Bisa teuing. Nenek ngerujak enak kali ya Nek. Kamu mah kalau ngomong Nenek cuma mau kayak ginian doang. Suara apa sih? Ali itu mah ganggar. Apa itu ipat? Ipat iya. Kok ada di sini? Cep, ngapain sih kamu? Dari atas. Lebok. Puas. Robek, Gini, kalau bocah ngeheureun orang tua mah kawalat. Kirain teh siapa? Kirain teh ganggarangan, mak mah, nenek mah. Nenek girang banget kayak gitu doang. Itu celananya bolong. Itu. Iya, Mana ini Nek. pulangnya? Ya merpatinya kelihatan. Perkutut kali Nek. Mau apa? Ngararewas wae. Pernah jadi jambu berisik bae di bawah. Capek ah. Jaga bogol angguran ge. Mana yang kue lo basiroman? Dilatoin kue tenden di Tegal. Buset, kuat napuk sirum ah. Mau kehakan ku aing. Bos aja ngisukan. Jadi itan malah rontok. Gimana meliku aralus bayam teh. Padahal mah kurang para digemuk iya, tapi meniku aralusnya. Sahan gemuk gitu. Alhamdulillah atuh aju panggemukeun mah nya. Uji urang mah teu arari ka sawah teh. Ka sawah. Ka ladang poho Ieu. Tuh, ini marah rontok. Ini kos urang dah rontok. Ira, lu punya cai hente? Tukernya sama kingkong gua. Peng. Naon cek kokon? Kokom. Kenapa Wow, ini? Pak, lu punya cai hente? Surat mantuan ngorek kade apa tuh? Cai aing beak, tuker ya aing buka sampo. Minta itu tuh cai. Oh, buru dek ngorek buru. Lila lu mah Dengan beak ige. Kagak mantuan, kadek minum. Gua capek banget habis ngebabadan pohon sampo. Air gua habis geningan. Itu lu gua kasih sampo nah gua minta air lu beak Ayo buru sini, ayo. Ayo cara aing gawe. Aing babari kapehong Aing ngore da pancong na. Make pacu tek aduga. Jadi engke dicabutan aing kuat hayang nginum. Atuh lu mah lega banget mah menyewa talektor. Balap pisan oge. Saya aing beak usia seninya. Beak kang aing. Boro-boro tadi aing minta meureun. Maka dia langsung beakan cai aing. Aing Lu sih boga peso tuh. Orang ngakan sampo. Tah ya peso, ieu orang gorogotan. Lumayan tuh. Saya ngakakan sampo apa? Dewa kue aing. Kue
Tuan jajan kos ki emang nerak. Kuah sendek, budak sia. Oh, Ya kop beakan ku sungut sia ah. Karena saya nggak mau jenuh terek mah. Sia ganeng pisan di lalayan batu nonton sama di leweng kieu ah.